Marko Milun nova je hrvatska boksačka nada, od kojeg se očekuje plasman na Europske olimpijske igre. Vrijednog 22-godišnjaka posjetili smo na treningu u boksačkom klubu Leonardo u Zagrebačkoj Dubravi. Ovo je priča o dečku iz Dicma i njegovim naporima da uspije u zahtjevnom sportu. Boksom sam se počeo baviti prije možda nepune 2 godine kad sam ušetao u boksački klub Leonardo sa akademije, policijske akademije. Došao sam tu u Zagreb sa ciljem da postanem policajac, međutim na kraju nisam, ispisao sam se nakon par mjeseci. Ali trenirao sam prije kickboks u Splitu i trebao sam se spremati za europsko prvenstvo u kickboksu. Međutim, kad sam došao tu u klub, tu gdje moj trener zvao, trener sadašnjeg Lea, da mogu se tu pripremati. Kad sam ušao do rano, odmah mi se na prvu boks svidio više nego što sam kickboks trenirao. Međutim, ja sam se dalje nastavio spremati za kickboks i u jednom sparingu mi je koljeno ispalo i tako nakon te operacije koljena i svega toga da sam se prebacio skroz na boks. Izašao sam na državno prvenstvo u kraj 4. mjeseca i odmah sam tu osvojio prvenstvo Hrvatske. Nakon toga sam imao prvenstvo Zagreba u 12. mjesecu i to sam osvojio i u 2018. znači sam imao europsko prvenstvo do 22 godine na kojem sam bio drugi, imao sam 5 mečeva, 4 sam pobjedio, a finale sam izgubio, pa sam normalno bio drugi. I sad zadnje prvenstvo smo imali Europske unije u Španjolskoj, tu sam bio treći. Vaš novinar bez imalo boksačkog iskustva nije mogao odoliti, a da ne odmjeri snage s mladim prvakom. Evo, za nekog ko ne zna, u prilogu ćete vidjeti šta je znači sparing. Znači, to normalan čovjek ne može izdržati ni 20 sekundi runde u jakom tempu. To je jako iscrpljujuće i ako niste spremni ili ako ne trenirate, to nema šanse da izdrži iko s vama pola runde, sigurno. Imam ga, ne tražite niko. Kako se vaš novinar i sam uvjerio na svojoj koži, boks ne samo da je težak sport, nego je za jednog amatera gotovo nemoguće uopće se približiti profesionalnom boksaču, a kamoli mu zarati ozbiljan udarac. Ako neko početnik dođe, normalno da ga nećemo staviti odmah u sparing, on prvo ima postepeno korake, on ide tek nakon ne znam nija koliko, kad se osjeća spremno, onda tek ide u sparing, a mi smo evo stvarno i dugo tu i profesionalno se bavimo, tako da nama to nije problem. Nisam ja za ovo. Nisam ja ni pipnuo, ne mogu disati. Nakon nekoliko bolnih minuta zadnje runde, borba je okončana u prijateljskom tonu, a sparing smo prepustili profesionalcima. Pa Marko, pa znam ga najbolje jer spariramo svaki dan, tako da mislim da se tu najviše može upoznat čovjek, pa mi svaki dan se tučemo, tako da mislim da je to najbolji odgovor. Znamo, družimo se privatno i ovako i svakako. Najbolji do sad, sparirao sam sa svima, ali on je stvarno tehnički dobar. Taman si pašemo kao Muhammed Ali i Frazier, svaki ima svoj stil koji jako dobro paše u sparingu. Vidim sve najbolji, normalno, on ima na savršenom je putu da napravi sve. Svi smo na tom putu, ali on je sad baš najistureniji, tako da najbrže grabi prema tom nečemu, šta svi tragamo. Ovo što ja radim, to je već jedan profesionalizam, veći nivo i ja to ne gledam kao da dođem se ispuca, ja dođem tu naučiti, jer iz svakog meča u meć moraš napredovati ako misliš biti ka vrhu, tako da to su dva različita pogleda na boks. To ljudi dovode djecu da se istroše, da mogu lakše navečer zaspati, a ja dolazim tu naučiti, to je moj posao, tako da znači sa dva gledišta se to može gledati. U zadnjih godinu dana mislim da sam 100% napredovao i iz svakog treninga u trening napredujem sve više i više i stvarno u svakom sparingu vidim taj neki dijelić koji sam napredovao i koji sam doradio. Naprimjer, od zadnjeg turnira u Španjolskoj, prije i poslije turnira baš ima osjetnu veliku razliku i u sparingu baš se vidi da je to nekako kao da sam drugi boksač.
Marko je potencijal kojeg do sada u super teškoj kategoriji još nismo imali. Ne samo ja, nego mislim da nije Hrvatska imala, jer za nepuni 2 godine uzeti 2 europske medalje, biti u samom vrhu, boriti se sa boksačima koji su već prvaci Europe, koji su u svjetskom vrhu bez problema, to je potencijal koji stvarno pokazuje da bi mogao napraviti velike rezultate u idućim godinama. Međutim, on ima premalo mečeva, kod nas je preslaba konkurencija da bi se napravili ti sparinzi koji su potrebni da bi se skupilo određeno iskustvo. Međutim, Milun je potencijal koji nema nekih tu granica i kažem, neće trebati puno vremena da se vidi. Mi već računamo na te olimpijske igre u Tokiju, da bi on tamo mogao, ako se kvalificira normalno, i napraviti velike rezultate. A ja kad dođem na turnir, ja uopće ne obazirem se na svoje protivnike, ja čekam svoj ždrijeb, kad izađe ždrijeb ja saznam svog protivnika i samo se na njega koncentriram i budem stvarno super se osjećam. Uopće nema nikakvu ni tremu, ni tišta i uopće se ne opterećujem s njime toliko, nego jedva čekam da uđem u meč i da pokažem što znam. Olimpijske igre svakom sportašu znači vrh i boksača. Međutim, boksači imaju i te olimpijske igre koje su na isto jako bitne i lakše se probijemo u profesionalnom boksu. Međutim, meni je profesionalni boks vrh i više mi to znači nego išta, ali normalno da želim otići na olimpijadu i tamo uzeti medalju i ako Bog da to osvojiti. Današnji boks stvarno sve više i više napreduje i mislim da postaje sve više i više popularniji zbog ovih sada velikih imena kao što je Anthony Joshua i Wilder i Fury i oni stvarno podižu boks. Moj stil je malo, ajmo reći, drugačiji, ja sam više pokretljiviji od ovih normalnih super teškaša i ja se više krećem na noge, tako da mislim da je to moja najveća prednost. Ja sam Markov prijatelj iz kluba, znamo se 2 godine od kad je on počeo tu trenirati. Marko je jako dobar sportaš, sve daje u boks i dolaze prvi na trening, odlazi zadnji iz dvorane. Nadam se da će jednog dana biti prvak svijeta jer stvarno je to zaslužio i bilo bi čudno da to ne bude. Tu smo svi u dobrim odnosima, on i ja smo se najviše zbližili zbog toga što živimo za boks i nadamo se da ćemo biti jednog dana najbolji. Život sportaša je drugačiji od normalnog života, to niko ne razumije osim sportaša, jer to je skroz drugačiji svijet od normalnog čovjeka, skroz drugačije. Ti moraš puno toga, odreći se puno svih stvari, 90% stvari koje si prije radio, ti se odričeš i na primjer, evo sad samo reću izlasci ili nešto tako. Međutim, ja sada kad bi vratio se u normalan život kao što sam prije živio, ja to ne bi mogao, ja bi se stvarno izgubio skroz. Jer ja sam sad navika i 2 puta trenirati i pravilno jest, zdravo i sve. Sada kad odem doma u Split na 2 tjedna, ja jedva čekam se vratiti normalno, vratiti se trenirati, ali to baš ne liči na mene, ne osjećam se dobro. Puno sam ljude hvalio pa poslije ne ispadnu takvi. Neki se ne mogu nositi sa slavom i sa pritiskom pa onda iz njih izađe nešto što ni oni sami nisu znali da imaju. A Milun, ovakav je sada, to je jedan toliko vedar i pozitivan dečko da ja ga nikad nisam vidio ljutog. Od 2 godine ga poznam, ja ga nikad nisam vidio da je tužan, da je utučen. Nisam ga vidio nikad da je uplašen pred meč. To su sve segmenti koji su meni fascinantni i za mene kao trenera, jer nikad nisam vidio toliko kompletnost kod nekoga, pogotovo u tom pristupu. Tako da u privatnom životu vidim da je sa svim dečkima dobar, da je vrlo vedar i veliki spartanac, što mi je jako drago, zato što nekad i kad se ne osjeća dobro, on dođe na trening, dođe pogleda trening. Tako da nema nekakvih aktivnosti koje nisu dobre i koje ne spadaju u sport. Sve je posvećeno sportu, praktički niko to od njega nije previše ni tražio. To su bili uvjeti kada je počeo kod mene trenirati, ja sam mu rekao neka pravila i on se toga strogo drži, što je jako dobro zato što ne morate ga opominjati, ne morate ga usmjeravati. On je sam sebe, dovoljno je zrel da sam zna šta treba i to je jako lagano sa njime raditi. Praktički uživam sa njime raditi. Olimpijske igre to je vrh amaterskog sporta. Puno je teže osvojiti olimpijsko zlato nego biti prvak svijeta u profesionalnom boksu, tako da
olimpijsko zlato je za nas kraj svijeta. To je nešto što cilj moj, nekakav moj cilj je da se prije uzme olimpijsko zlato, a tek onda poslije razmišljali o svjetskim titulama. Pa boks meni znači sve. Trenutno živim boks trenutno. Baš sam preselio se tu u Zagrebu samo zbog boksa i namjeravam sam tim baviti cijeli život. Nadam se da ću jednog dana preći u profesionalce i da ću se baš od tog moći 100% živjeti i tako. Pa za 2 godine, 2020. se vidim na olimpijskim igrama koje ću normalno osvojiti i nakon toga želja mi je velika profesionalni boks i to mi je najveći cilj.